Ñuqapas sutiymi Reina Wayami Salvites. Ñuqa puchkayta yacharani desde los 12 años. Puchkayta yachiwara mamaymi. Kay lana chutaspam puchkaniku, kay oveja millmachata puchkaniku. Muyuchini tinkaniku ya kay haytu nananpaq. Ari puchkaniku ñuqa kay oveja millmachata kay chutachaspayku tinkaniku. Ñuqa puchkanaypaq utilizani ovejapa millwanta, kaymi millwa. Chaymanta utilizani kay kallapata, kay puchkatilluta, kay piriruta. Chay materialkunawan ñuqa puchkani. Ñuqa kay hiluwan ruwani, kay hiluta puchkaniku qharipi punchun ruwanaykupaq. Ruwanikutaqmi waliykutas baytata ruwachiniku kaywan awachiniku, chaymi lliklaykupaq puchkaniku. Ñuqaykupaq kay puchkay significan ñuqayku kay puchkaspayku ruwakuniku kiki vestimintaykuta kiki pachaykupaq, lliklaykupaq, waliykupaq, punchu qharikuna punchukunanpaq. Ñuqa niyman kay qhipa hamuq paninchikkunata niyman ama qunqasunkichu kay puchkayninchita, siguisunchi puchkayninchiwanqa. Ama dejasunchu kay puchkayninchita punta abuelunchikkunapa yachachiwashanchik kay costumbrinchik. Ñuqapa kay runa simiqa kay llaqtaypi ñuqayku parlaniku runa simillawanmi comunicakuniku runa masiywanpas. Y desde nasisqaymantam parlani kichwawan, mamaypas papaypas kichwatan parlan, abueluykunapas paykunamantam ñuqa yacharani. Kay runa sirviwan ñuqata wakin runa masiykunawan parlanakunaypaq. Amaya kay runa siminchita qunqasunchu, qhipa hamuq sipaskuna, jovenkuna siempre kay kichwanchita puntaman apasunchi, ama manchakuspa parlasunchi maypipas.